Sanibonani South Africa. Usengayo okhuluma njengamanje. Lana ngiphethe umntwana osemncane ogama lakhe uAsemi. Asemahle. Umntwana lona unekhono elikhulu elimangazayo lana kwezomdlalo. Namhlanje ke sesize sagcina safika kulo lelo thuba lokuthi sisondele kuyo ingane. Ingane lena ke iya actor kahle kahle enza amafilimu into ezikanjalo. Inekhono elimangazayo. Ngisacela ukuthi ke ingane lena ke izama ukuthi ichaze ngingakaqhubeki nje ukuthi iyona ifisa ukuthi ikhono layo iliveze kanjani. Hi everyone, my name is Asemahle. My surname is Sikubutu. I'm in grade 7 at Bamanan Primary School. I am 13 years old. I just want you to know that I really love acting, and okunye futhi ukuthi omalume bake bafika la 2024 senza ama selections selected la esikolweni. Then I was selected ngahamba ngaya ehholo la kaNogaga, and I was selected again. Ngase ke ngalinda omalume bengithembisa ukuthi bazofika. Baba ngafika ke kuze kushaya lesikhathi sebefikile ke namhlanje. Ngakujabulela ukuthi nibone indlela engizimisele ngayo kwi acting. Ngiyabonga. Kunjengoba eseshilo kumntwana into ebengithi ngicele mina ngubaba uSengwayo kini maCatch amahle eSouth Africa. Bengisacela ukuthi mhlambe ongakhona ukuthi asilekelele ngoba i-team yami bengakabi namandla ngokwanele ukuba ikhona igcina kusizakala umntwana. Besisacela ukuthi mhlambe eSouth Africa abangakhona ukulekelela basixhase la ingane izokwazi ukukhuphuka. Bezame ukuthi basivelele khona la kwa DET. Ukuzivelela kwabo kwa DET sizobe sesicela thina ukuthi sisacela mhlambe basilekelele ngani noma ngani ngoba isifiso sethu bekuthi besifuna ukumvidorize umntwana lo ahambe aye phambili ngodumo olukhulu ngoba besifisa ukuthi adlale logo okama festival. Umsakazi lo weCatch okhulumayo kuliqiniso kakhulu sekukhulunywe umntwana. Safika la 2 years back sithi sizomlekelela ngekhono lakhe lokulingisa. Saxakwa ke ukuthi ziningi izinto namandla okwenza umdlalo okuleli izinga esasithe sifisa ukumenzisa lona awekho. So njengoba ke sila baphathi bami beDET TV basithumile ukuthi sizoceba amaphutha ethu. Umntwana asiphindanga sabuya after 2 years uloke esilindile. Ngiyacabanga ukuthi naye uhlukumezekile emqondweni, wayesesitshelile ukuthi uwinile uliqhawe kodwa akubanga nanqubekela phambili. Silapha ke siguqe ngamadolo siyamemeza eSouth Africa City sicela nisipheni ithuba sikwazi ukuthi simsize umntwana ashuthe i-commercial film, ifilm ezokwazi ukuthi ihambe ama-festival, ifilm ezokwazi ukuthi ibe eqopheleni eliphezulu, naye ayozidla aphenduke futhi ihlabane ngoba istory ayedlala sijule kakhulu nanokuba ethi sesikhohliwe ngoba lide ibanga aselihambile esigcinile emqondweni wakhe uphinde futhi agcina imfundo sizokukhumbula lokho so angeyakwazi ukumemorize izinto ezifana nalezo. Lo mntwana ke uvele uyingozi kakhulu ngokobuhlakani uhamba isifundazwe sonke lesi oma university oma DUT kuphi engaka uya so sithi cha akalekeleleke ngoba uhlakaniphe kakhulu angaze afike lapha ema high school agcine sekhunga naye umoya engakazazi ukuthi ubani nokuthi iphupho lakhe noma isiphiwo sakhe simusa kuyiphi direction. Asemahle ngicela ukubuza ngakhona ukuthi uchazile ababukeli mhlambe uthi nje briefly wawudlala ukuba ubani
isitori sakho sikhuluma ngani osakhumbula ngoba sisazosibuyisa iscript kuwena uma silithola usizo emakhaya ukuthi ukwazi ugcina udlalile istoryini ngathatha nje Mike uchaze mina sengimdala sengakhohlwa yebo simlalela ngangidlala esitori ekuthiwa isitofu sikamama ngangidlalela umlingisi okuthiwa uNkonzo umama wami kwakumahlongwane ngangisiza umama ngoba wayenekhono wayethanda kakhulu ukubhaka nami ngagcina sengithanda ukubhaka ke sabhaka sinomama kwaze wafika umama wafihla ukuthi uyagula mangibuya esikoleni ngathola ukuthi umama akasekho emhlabeni ngomncwabo wamama umalume uSiphamandla kanye nomakhelwane bathembisa ukuthi bazongeseka emva kwalokho ngazama yonke indlela ukuthi ngithole imali yokuziphilisa ngadayisa amakhekhe ngikhamanzi ngokhe emzini yabantu kwathi ngelinye ilanga mangibuya ekhaya ngifika umnumzane lona owamnikazi wesitofu nesikhumbula shuthi kahle babukeli isitofu sikamama simayelana nesitofu esasiphethwe ngumama komntwana esikhokhela shuthi esikhokhela lesitofu washona sise kwi-installment kwase kuba nenselela ukuthi umntwana mncane ufisa ukuthi isitofu sisale ekhaya sekunenkinga ukuthi khona abafuna ukusithatha isitofu ngaqhubeka sewukhumbulile ne yeah ngabacela ukuthi basiyeke isitofu abavumanga bahamba naso lapho ke ngase ngiba nemicabango eminingi ngagcina sengifuna ukuthi ngiqede ngempilo yami umalume uSiphamandla wafika ngisase lapha edamini ngifuna ukuziphosa wangicela nami ngabuye isithemba ngakhumbula ukuthi lento le into engiyithandayo into engithanda ukuyenza ukubhaka yeah ukubhaka sahamba ngangenela umncintiswano lapho sibhaka khona ngakhumbula before shuthi wena into eyenza ukuthi ufuna ukuzibulala kungoba isitofu sakini sasesithathiwe wakhumbula ukuthi sikhona esikagogo wakho lesi umama wakho asithengisa ukuze athenge lesi sestallment yakhumbula yeah so sewunasiphi manje unalesi samalahle esilapha escrap yard na decide ukuyosilanda nenomalume ngithi nabuya naso wabhaka ngaso wavuka kanjalo ngoba uvuma ukuthi impilo kumele iqale phansi yeah akhumbula amagama ekhulunywa nomalume yes kuyabuya alright qhubeka ngawungenela kumncintiswano sibaningi ke ngagcina ngawina kumncintiswano lowo ngathatha isinqumo sokuthi ngilande isitofu sikamama ngiqhubeke nebusiness lakhe yebo so meaning isitofu wagcina esewinile competition wayosilanda laba sebedlile wasibuyisa isitofu sikamama igama lomdlalo omntwana sicela ukuthi South Africa nimlekelele akhona ukuthi ashuthe njoba nibona nathi ama video leswashutha eGoli ahamba eqolo so kuba nzima ukuthi singalanda umuntu eGoli simlethe la amahotela vele ahleze volunteer ukusilekelela thina accommodation sinayo yama productions into esinganayo equipment right yokuthi ingane ishuthe umdlalo oseqopheleni eliphezulu ungabi imali makuthi imali ayikho kodwa nje uma singathola iproduction ethi nje nayo equipment yenzani lo msebenzi ngeviki nje lodwa singakwazi ukuthi kuphothule lokho kanjalo my dear yebo singakwazi ukuthi sikwenze lo nothi ke ufuna ukusixhasa singayilanda icompany eGoli ize futhi ifike ishuthe la siyacelela nje kakhulu uNingizimu Afrika ukuthi nisibambise nje CDT TV siyabonga ngibonga ke ngazibongela nawe ngakujabulela ukuthi nikwazi ukusilekelela sishuthe le film lena lokho ngangithokozisa kakhulu ngiyabonga thank you siyabonga kunembokodo esinduphahla ekhaya mina ngifisa sidilizwe kunembokodo esinduphahla ekhaya mina ngifisa sidilizwe ubenguthixo izolo senguthixo namanje
Ubenguthixo izolo usenguthixo unamandla Ubenguthixo izolo usenguthixo namanje